Claro. Gracias. He's out of office. But a big one like that. Colaborado moito con Cuba, con Argentina, con... Buenos días. Gracias por específicamente, ¿no? Sobre todo. I don't think the main cause of... No, o currículo non tería parada, porque faríamos todo. But one thing I would say... 19, todavía una especie como de modelos para atacar. Productivity effective this knowledge I've described turned into a... Over the past 10 or 12 years I've become convinced that the problem... Di falar da consistencia no tempo da política económica e di que para entrar nun ciclo favorable hai que investir en cousas que en principio non teñen un retorno rápido, non? E que teñen a mellor pois un coste elevado inicialmente, non? Entón garantes ese escenario con a certa consistencia temporal, os actores do sistema non van a confiar e non se van a mollar nesa iniciativa. Doing research and development is a costly thing. The returns are uncertain and the returns come over many years into the future. To build factories and machines, office buildings to take advantage of the new knowledge. Also very expensive activities. The returns come over maybe 10 or 15 years into the future. And these returns are affected by government policy.